hadto amo an uso an ayon niralulang nga nilulo kama upay ang tunog diri ka masusubo pagmugod lahin uring instrumento hasta pag nadaya na may kumbulata bang nairing nung ini tanira banda kung natukar na pastilan inggan nyaran matanan salit nagsasarayaw kay ayon pilihan kadampan hala sarayaw na kita ikapitan iton mag-uuna pagpadisan niya di konsihala pero iyan iton iba pasasayaw kaliwat hira kay naayon hirahan kong bulata kung natukar in ka magana kun baga pagkaon in ka marasa kay hantiyo pagsayaw samtang nati ka iha nati ka upay manliwat ang ipan mustura ala sarayaw na kita ikapitan iton mag-uuna pagpadisan hiya may konsihala pero liyang itong iba kasasayaw kaliwat hira kay naayon hirahan kong bulata sarayaw na kita ikapitan iton mag-uuna papadisan hiya ni konsihala pero niyang iton iba kasasayaw kaliwat hira kay naayon hirahan kong bulata kung natukar in ka magana kun baga pagkaon